नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. सीपी राधाकृष्णन हांणी घेतलो उपराष्ट्रपती पदाचो सोपूत. सोपूत विधी उपरांत महात्मा गांधी आनी दीनदयाळ उपाध्याय हांकां केलें नमन. बिट्स कॅम्पसांतल्या घुवळी वखदांच्या कथीत वापराच्या अहवालाचेर तपास चालू आसा. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. जीएसटी बदलाचो सगळ्यात चड फायदो सामान्य मनशाक जाला. गोंयाकूय मेळटलो लाव. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. भाजपान काँग्रेसीचेर केला खर हल्लो. AI जनरेटेड व्हिडिओ वरवीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या आवयचो अपमान केल्ल्यान भाजपान दिल्या खर प्रतिक्रिया. आनी छत्तीसगडात नक्षलवाद्या आड व्हडले यश. आयच्या कारवायेंत बिजापुरात 2 नक्षलवाद्यांक उडयले मारून. आनी आतां खबरो विस्तारान. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज राष्ट्रपती भवनात आयोजीत सोपूत विधी सुवाळ्यात सीपी राधाकृष्णन हांकां भारताचे उपराष्ट्रपती पदाचो सोपूत दिलो. ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आदले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, आदले उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड तशेंच घरमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आनी हेर मंत्री हजर आशिल्ले. I, Chandraviram Ponnusamy Radhakrishnan, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, and that I will faithfully discharge the duty and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. सोपूत विधी सुवाळ्या उपरांत उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन हांणी राजघाटाचेर वचून महात्मा गांधी हांकां आर्गां ओंपली तशेंच दीनदयाळ उपाध्याय हांकां नमन केलें. बिट्स पिलांनी कॅम्पसांत घुवळी वखदांचो कथीत वापर जाल्ल्याच्या अहवालात तपास चालू आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आहा. पूण अशे तरेचे कॅम्पसान पावता म्हटल्यार गव्हर्मेंट फेल जाला. सो ड्रग्स सांबाळपाक पूण ड्रग्स सांबाळपाक फेल जाला असो दिसता गव्हर्मेंट. ते कॉलेजीन कॅम्पसान पावंक लागले म्हणून. जीएसटी स्लॅबात हालींच केल्ल्या बदलाचो सगळ्यात चड फायदो सामान्य मनशाक जाला अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. ते काल पणजी दूरदर्शनाच्या खबराकारा कडेन उलयताले. चड फायदो जो आहा पळय हो सामान्य मनशा खातीर आसा. मागीर तो युवका खातीर आसतलो, महिलांच्या खातीर आसतलो, शेतकऱ्याच्या खातीर आसतलो. जेन्ना सगळ्यो गजाली 18%, 12%च्या वयल्यान 5%चेर येता ताच्या वयलो फायदो आनी वेगळो कसो जावंक शकना. समजा लक्झरी आयटम्स 2 व्हिलर 4 व्हिलर घेण्या पासून ते सादें मिल्क ब्रेड हाज्या पर्यंत आसा. हो सगळो फायदो 22 तारखेच्यान आमी सगळे जाण अनुभवतले आनी सगळ्या जाणांक जेन्ना कमी रेटीन मेळपाक लागतले 18%ची गुड्स जाल्यार 5%चेर मेळटा. तेन्ना ऑलमोस्ट 13% हेजे वयलो फायदो. पण डेफिनेटली सगळ्या जाणांक इफेक्ट कितें आहा पळय हो कळटलो. तुमी हो प्रश्न खरें म्हणजे साद्या मनशाकूच विचारूंक जाय, तो बरें उत्तर दिवपाक शकता. जीएसटींतल्या ह्या बदलांचो उद्देग तशेंच पर्यटन मळार लाव जातलो आनी हाचो गोंयाक बरोच फायदो जातलो अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. म्हणजे काजूवाल्या खातीर जातलो, रेस्टॉरंटवाल्या खातीर जातलो, म्हणजे टुरिजम इंडस्ट्री खातीर जातलो, सामान्य गोंयकारांक जातलो तसो इंडस्ट्रियलिस्टाकूच जातलो. गोंयची दर्यादेग ही आमची शक्त आसा आनी 108 किलोमिटराची दर्यादेग राज्याचे पर्यटन, नुस्तेमारी वेवसाय, बोट बांदावळ वेवसायाची जीवन वाहिनी आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. गोंय विद्यापीठांत आयोजीत केल्ल्या मरीन मल्टी हॅझार्ड सर्विसीस फॉर इंडियन कोस्टलायन ह्या परिशदेंत ते उलयताले. ह्या वेळार गोंय विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. हरिलाल मेनन, NICOISचे संचालक डॉ. TM बालकृष्ण नायर, नौदळ आनी तटरक्षक दळाचे अधिकारी, विज्ञानीक, सरकारी अधिकारी तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले.
108 kilometers coastline supports tourism, fisheries, port, shipping, coastal agriculture and defense, but it also makes us the vulnerable. We have witnessed the impact of cyclone like Taukte, storm surges that flood low-lying areas, the rough sea sets that endangers our fishermen and changing the ocean's condition that disturb our ecosystem and livelihoods. Strengthening the disaster preparedness in Goa. Goa has always been quick to recognize these risks through the Goa's State Disaster Management Authority, and we have strengthened the preparedness of the coastal flood, storm surge and tsunami risk. गोंय विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर हरिलाल मेनन हांचेय ह्या वेळार उलोवप जालें. Physics students, or let's say biology, or chemistry, or for that matter humanities, are shying away from this kind of a research. They say they do a research activity, they come out with a publication, fine, they are happy with that. But then we need more operational oceanographers, wherein this NEP structure will help. I'll explain you. Once you have a cell here, wherein we will have, once we sign an MOU with INGOIS, we will have those scientists who are really mathematicians in INGOIS. They would be able to help our mathematics students when they take a dissertation, because all the PG program that's being offered from Goa University, there is a component of dissertation, and that dissertation, again, I always specify that it should be Goa centric problem, because any problem which Goa people is suffering from, that has to be taken as the the research and then find a solution, so that will be helpful to the government for policy making, etc. So that's the way in which we are going ahead. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे. पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ टीटी नेशनल पर. क्या होगा जब मिलेंगे देसी किसान कुछ शहरी प्रतियोगी से? इंटरनेट की दुनिया में चांद पर पहुंच चुके प्रतियोगी क्या खेतों की मिट्टी में भी मनवा पाएंगे अपना लोहा? जो टारगेट था ना वो लिटिल बिट डिफिकल्ट. मैं सुना है कि ये बहुत मुश्किल होता है, किया कभी नहीं है. ये कुछ काम नहीं कर सकेगी. अंदर से डिप्रेशन है सर. ये सारा मजा और खेती की बहुत सारी नई जानकारियां मिलेंगी आपको एक नए शो में, जो है इंडिया का सबसे पहला और हटके एग्रीकल्चर रियलिटी शो. खेत खेत में कुछ जीतेंगे, कुछ सीखेंगे. प्रत्येक शनिवार शाम 5:30 बजे डीडी नेशनल पर. विसव उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल खबरो. काँग्रेसी वरवीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या आवय वयल्यान एक AI जनरेटेड व्हिडिओ जारी जाल्या उपरांत नवो वाद उप्रासला. हाचेर भाजपान खर प्रतिक्रिया उक्तायल्या. हो व्हिडिओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची आवय, स्त्री आनी देशाच्या गरीब बायलांचो अपमान करपी आसा अशें म्हळां. राहुल गांधी स्वताच्या आवयचो सन्मान करना जाल्यार तो दुसऱ्याच्या आवयचो सन्मान कसो करतलो अशें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंग हांणी म्हळें. उनकी नकली माँ है, उनको न माँ का इज्जत का, अपने माँ का इज्जत का ख्याल नहीं है, तो दूसरे की माँ को कहाँ से वो सम्मान करेगी? ये AI पर मोदी जी के माँ को इस ढंग से, इन पर तो फ्रॉडिज्म का केस होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और ऐसे लोगों को सामाजिक रूप से नहीं कानूनी रूप से ऐसा सजा मिलनी चाहिए. ये मतलब है छी छी डूब करके मर जाओ. भाजपा फुडारी शेहजाद पुनावाला हांणी लेगीत काँग्रेसीचेर तिडक उक्तायल्या. ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली दी, उनकी माताजी को गाली दी,
उस पर माफी मांगने के बदले, उसका खंडन करने के बदले राहुल गांधी के इकोसिस्टम ने उसको जस्टिफाई किया। उन्होंने जिसने गाली दी उसको बचाने का प्रयास किया। तारिक अनवर का भी बाइट सामने आया था कि कैसे वो बचा रहे थे, और अभी भी उनके मन में कोई पीड़ा नहीं है, इसीलिए उन्होंने इतना भद्दा और अपमानजनक वीडियो बनाया है। और फिर से एक बार प्रधानमंत्री माताजी का ही नहीं बल्कि हर माता का अपमान किया है। कांग्रेस पार्टी अब गांधीवादी नहीं, गाली वाली काँग्रेस बन चुकी है। काँग्रेस पक्षानं आपले वर्चस्व साणयला अशी प्रतिक्रिया भाजपा फुडारी मदन राठौड़ हांणी उक्तायली। कांग्रेस बिल्कुल हाशिए पे आ गई है और अपना वर्चस्व खो चुकी है। कांग्रेस समाप्त प्राय हो गई है। अब वो ओछे हथकंडे अपना रही है। कभी मोदी सरनेम को लेकर के और गालियां बोलना, अभी अभी कांग्रेस के खुद के स्टेट हैंडल पर और उन्होंने और माँ को लेकर के और सपना दिखा करके और मिमिक्री की है, ये भी अत्यंत निंदाजनक है। कांग्रेस ने जो कुछ भी इस प्रकार का निंदनीय कृत्य किया है उसकी तो निश्चित रूप से समाज भी निंदा करेगा और कांग्रेस को इसका सबक भी सिखाएगी जनता। भाजपाचे राष्ट्रीय म्हणयारे सय्यद शाहनवाज हुसैन हांणी लेगीत काँग्रेसीचेर तिडक उक्तायल्या। कांग्रेस बेशर्मी से बाज नहीं आ रही, ओछी हरकत से बाज नहीं आ रही। एक तरफ कांग्रेस का झंडा लगा के प्रधानमंत्री को मां की गाली सुनवाती है, दूसरी तरफ माफी मांगने की जगह उनका वीडियो जारी करके उसको जस्टिफाइड करती है। प्रधानमंत्री की माताजी जो दुनिया में नहीं है, उनका एक वीडियो बनाकर, उन एआई वीडियो बनाकर पोस्ट कर रही है, ट्वीट कर रही है और उनकी माताजी का अपमान कर रही है, देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर रही है, देश की मां बहनों का अपमान कर रही है। कांग्रेस की सोची हरकत के लिए पूरा बिहार गुस्से में है, पूरा देश गुस्से में है और इसका जवाब कांग्रेस को मिलेगा। अशे तरेची मानसिकताय भारतीय संस्कृती आणि संस्कारात केन्ना स्वीकारचे नात। जनताच काँग्रेसीक योग्य जाप दितली अशे बिहाराचे उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा हांणी सांगले। बिहार के संस्कृति संस्कार से दूर जा चुका है। ये अराजकता का प्रतीक है। ये पूर्ण तरह से जंगल राज के पाठशाला में ज्ञान प्राप्त किए हुए लोग हैं। ये जंगली लोग हैं और इस तरह की मानसिकता भारतीय संस्कृति और संस्कार में कभी स्वीकार नहीं होगा। जनता मालिक है, इसका जवाब देगा। ऐसे मानसिकता के लोगों को जनता सबक सिखाएगी। भाजपाचे खासदार राधा मोहन दास अग्रवाल हांणी लेगीत खर उतरांनी काँग्रेसीचेर तिडक उक्तायल्या। बिहार की राजनीति में एक और तो कांग्रेस माननीय प्रधानमंत्री को मां की गालियां दिलवाती है और जब उतने से भी उनका पेट नहीं भरा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक का प्रयोग करके इस प्रकार के नकली फर्जी वीडियोस बना करके पूरे देश को भ्रमित करने का और देश की माताओं को अपमानित करने का काम कर रही है। मॉरिशसाचे प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामकुलाम भारत भेटेर आसात। तांणी काशी विश्वनाथ मंदिरात पूजा केली। उत्तर प्रदेशाच्यो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हांणी मॉरिशसाच्या प्रधानमंत्र्यांक येवकार दिलो। त्या आदी तांणी वाराणसीत गंगा आरतीतूय वांटो घेतिल्लो। उपरांत तांणी काशी विश्वनाथ परिसरांतल्या दुकानांतल्यान खरेदी केली आनी पयशे फारीक करपाक रुपे कार्डाचो उपेग केलो। डॉक्टर नवीन चंद्र हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या येता त्या वाडदिसाची परबीं भेटयली आनी तांचो वाडदीस मॉरिशसांत व्हडा दबाज्यान मनयतले अशें तांणी सांगलें। The father of the nation, my father, his birthday is on the 18th. We're going to celebrate his 125th birthday in Mauritius on the 18th. And today it gives me great pleasure to wish, I was the first one to wish him already 1 week ahead. Happy birthday, because we want to see him in good health and able to lead this country as he's doing at the moment. इसके अलावा डॉक्टर राम गुलाम ने वाराणसी के दौरे को यादगार बताया। उन्होंने कहा आज तक उन्होंने इस तरह का स्वागत। खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव।
देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। येवकार पळोवया मुखावेली खबरो। दिल्ली उच्च न्यायालयात बॉम्ब दवरिल्ल्याची धमकी मेळिल्ल्यान गोंधळ जालो। एका ईमेलावरवी ही धमकी मेळ्ळी। उपरांत खबरदारीचो उपाय म्हणून उच्च न्यायालयाची पोन्नी इमारत रिती केली आणि न्यायालयाचे कामकाजूय स्थगीत केले। न्यायाधीशांचे चेंबर आणि न्यायालय परिसरात 3 बॉम्ब दवरिल्ल्याची माहिती ह्या ईमेलात दिल्ली। या आधी हेर उच्च न्यायालयातूय बॉम्ब दवरिल्ल्याची धमकी ईमेलावरवी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनाचे अध्यक्ष एन हरिहरन हांणी ह्या प्रकरणाचेर आपली प्रतिक्रिया उक्तायली। That all lawyers are out, all customers, clients, everybody is out, right? And we have also seen to it that the court staff has also got vacated. The judges have also left. The operations are still on is the latest news that we have, because we have got a huge complex. So the main complex has been more or less sanitized. As far as the other 2 buildings are concerned, there is a commercial complex on one end and there is a huge criminal side on the other end. There the operations are still on. You all remember a few days back we had a memorial service for all those we lost out here, 7th of September. So it is very close to that. So that is what is giving us jitters, that anything can happen. At the moment they are more busy with the combing operation, so we feel that we should not interfere. Our cooperation will be that we vacate the building, make space and see to it that they get easy access to all the places. हवामान इबाडिल्ल्यान तात्पुरती स्थगीत केल्ली माता वैष्णोदेवी यात्रा 14 सप्टेंबर सावन परतून सुरू जातली। हवामान इबाडिल्ल्यान आणि यात्रा मार्गाच्या दुरुस्ते खातीर ही तीर्थयात्रा तात्पुरती स्थगीत केल्ली। यात्रेकरूंनी वैध वळखपत्र आपल्या बरोबर बाळगुचे, थारायल्ल्या मार्गाक पाळो दिवचो आणि कर्मचाऱ्यांक सहकार्य करचे असो सल्लो वैष्णोदेवी श्रायन बोर्डाचे तीर्थयात्रीक दिला। लायव्ह अपडेट बुकिंग सेवा आणि हेल्पलायन बोर्डाच्या अधिकृत संकेतथळाचो करचो अशेंय म्हळां। अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प आणि भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची इश्टागत परतून भारतात नेमिल्ले अमेरिकी राजदूत सर्जिओ गोर हांणी ट्रम्प मोदी संबंधाचेर महत्वपूर्ण वक्तव्य केला। भारत आणि अमेरिकेचे संबंध संसारभरातल्या महत्वाच्या संबंधातलो एक आसा, एक रणनीतिक भागीदार आसा अशें गोर हांणी म्हळें। भारता वांगडा संरक्षण आणि सुरक्षा संबंध प्राधान्य दितले अशेंय तांणी सांगलें। Modi, and that is something that is unique. In fact, if you have noticed, when he has gone after other nations, he tends to go after their leaders for putting us in that position and for the United States imposing those tariffs. When the president has been critical of India, he has gone out of his way to compliment Prime Minister Modi. They have an incredible relationship. I've been with him in the same room. We're not that far apart on a deal already on these tariffs. सर्जिओ गोर हांची भारतातली नेमणूक महत्वाची अशें अमेरिकेचे विदेश मंत्री मार्को रुबियो हांणी म्हळां। अमेरिके खातीर भारतातल्या प्रतिनिधीची भूमिका महत्वाची आसा अशें तांणी म्हळें। Relationships the United States has in the world today in terms of the future, what the world's going to look like. The 21st century, the story is going to be written in the Indo-Pacific. In fact, it's so important we've actually changed the name of the combatant command to the Indo-Pacific. India is at the core of that. And we are in a period of extraordinary transition in that relationship with India. We've got some really important issues coming up that we need to work with them on and work through. छत्तीसगडातल्या बिजापुरात नक्षल विरोधी कारवायेत वडी आसायले। गंगा वाठारात चकमकी वेळार 2 नक्षलवाद्यांक मारपाक आसायले। घडणूक थळावयल्यान 33 रायफलां सयत हेर शस्त्रां आनी खूब विस्फोटक जप्त केल्यात। इतले मजगती ओडिशा शिमेलागीं गरियाबंज जिल्ल्यांतल्या
मैनपूर पुलीस स्थानक वाठारात सुरक्षा दळाक व्हड येस मेळ्ळा. बाळकृष्ण उर्फ मनोज हो सक्रिय सीसी वांगडी आणि 25 लाख रुपयाचे इनाम आशिल्लो प्रमोद उर्फ पांडा ह्या नक्षलवाद्याक मारल्या अशी माहिती छत्तीसगडाचे उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा हांणी दिली. बालकृष्ण उर्फ मनोज कल न्यूट्रलाइज हुआ है. साथ ही साथ एक एसजेडसी मेंबर था जो 25 लाख का इनामी था, वह भी प्रमोद उर्फ पांडा वह भी न्यूट्रलाइज हुआ है. ये गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना क्षेत्र के उड़ीसा के बॉर्डर एरिया पर हुआ एक सर्च ऑपरेशन था. इंटेलिजेंस बेस्ड सर्च ऑपरेशन में ये वही स्थान है जहां चलपति नामक एक और सीसी मेंबर कुछ समय पहले न्यूट्रलाइज हुआ था. तो सुरक्षा बलों के जवानों ने बहुत शौर्य और साहस के साथ, बारिश पूरी समाप्त नहीं हुई अभी, उससे पहले ही एक बड़ी सफलता दी. सीसी मेंबर की सूची में भी अब छत्तीसगढ़ में सक्रिय सीसी मेंबर की संख्या बहुत कम. जुलयात म्हापशा जाल्ल्या 4 तालुक्यांतल्या वेटलिफ्टिंग सर्तीत साक्षी प्रसाद गवंडी हिणे पेडणे तालुक्यात पहिली सुवात मेळयली. त्या निमतान डॉक्टर संजय कोरगांवकर आणि डायना कोरगांवकर हांणी साक्षी गवंडी हिका परबी भेटयली. साक्षी हिका फुडें गरज पडटा तेन्ना मजत करपाचे उतर कोरगांवकर हांणी दिले. गोयचे पेडण्याचे नाव काडपाचे प्रयत्न करता आणि तेका एक प्रोत्साहन दिवपाक त्याच्या बद्दल आमकां अभिनंदन तुजी करपाची असलेले आणि तशेंच तेका एक प्रोत्साहन दिवन तेका ज्या फुडली जी वाटचाल आहा ह्या खेळांत तेचे स्वप्न ह्या खेळांत फुडें वचपाचें तेका खंय तरी आमची थोडीशी ती हातभार लावचो हो विचार करून आमी आयज हांगा जमलेले आसा. हांव चिंतता की अशीच जर आमच्या पेडण्यान अशीच भुरगे यूथ जे आहा जर तांकां आमी एम्पावर केले खेळांत शिक्षणांत किंवा खंयच्याय क्षेत्रांत कला क्षेत्रांत जर एम्पावर केले तर ते आपले आयुष्य तेंचे बरें जातले. तशेंच पेडणेकाराचें नांव मोठें करतले अशी हांव आशा बाळगता. आता पळोवया आयचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 31 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 24.5 सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. सीपी राधाकृष्णन हांणी घेतलो उपराष्ट्रपती पदाचो सोपूत विधी उपरांत महात्मा गांधी आणि दीनदयाळ उपाध्याय हांकां केलें नमन. बिट्सपिलांनी कॅम्पसांतल्या घुवळी वखदांच्या कथीत वापराच्या अहवालाचेर तपास चालू आसा. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. जीएसटी बदलाचो सगळ्यात चड फायदो सामान्य मनशाक जाला. गोंयाकूय मेळटलो लाव. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. भाजपान काँग्रेसीचेर केला खर हल्लो. AI जनरेटेड व्हिडिओ वरवीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या आवयचो अपमान केल्ल्यान भाजपान दिल्या खर प्रतिक्रिया. आणि छत्तीसगडात नक्षलवाद्या आड व्हडले येस. आयच्या कारवायेत बिजापुरात 2 नक्षलवाद्यांक उडयले मारून. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 तुम्ही पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरण्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आणि इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.